How are you doing, watu wangu? I hope you are doing very well. So I'm here to nipapa kuongea na let me say upcoming artist. Ajua kuna time nilikuwa msanii and I had one challenge by the way, kama upcoming ama ule msanii ambaye unachipuka like hauna enough finance, hauna so much to put into your maybe music or your career or your videos. So unapata umerecord song audio but you don't have a video, then ukitaka ku-upload on YouTube unapita watu wanakuambia do you have a YouTube channel, unasema hauna, then ukitaka ku-upload that audio kwa YouTube inakuwa shida because YouTube, as you know, you are only allowed to upload a video. But here's the deal, kama wewe unajua ni upcoming artist, uko na an audio, is a good audio, or let me say for example for now tuko season ya campaign and uko na audio but you don't have a video. You know, shooting a good video is not easy because unafaa uko na locations and all those logistics. So I have a solution for you. Kama uko na audio, you know it is a good audio, ungependa ikuwe pale YouTube, do this, ni inbox or call this number, then I will edit for you that audio to be in the format of a video. Here are three things that I will do for that audio. Kama tu venye utataka. One, I can just change it directly, ni undie kitu kama poster, picha yako hivi, then niweke like maandishi, the title whatever, ikuwe video in a video form. Then two, I can make it a lyric video. This is like kitu unayesema ama unaimba kwa ile ngoma and then inaapia on the screen, like inakuwa na zile mistari ambazo umeongea. That kitu ya tatu ambayo nitafanya kwa hiyo video yako, let me say uko na video, then you have some other video clips, you have the audio, then you have some video clips. Uko na video clips, tuseme maybe video clips tu kadhaa nini, let me say kama mtu campaign for example, ulienda mahali ukapeana hii, ulikuwa na rally, so you have those small video clips unanitumia, then unanitumia pia na audio, then I edit and then I post it like a video, then your song or nini napata visibility ambayo ni nzuri. Thank you so much. Just contact my number, iko hapa kwa screen. We do business, we share and then tunajaribu kusaidiana hapa na pale. Thank you so much.